Maruchi Adinagint June Pancho Sal 2026 من قاضی داد محمد ریحان بلوچ راجی زرمبشت بزم بین میں رساں کو ربیدگی کاروشاد چاما روچا کے پاکستان بلوچستان زور گپتگ چوشیں دم و پاسی نگوس تک کے بلوچستان پور ہیمن و ساکم بیت بلے مدام پاکستان زورا کیانی ترندی درچی بیندات بیت وستگی روچا من بین میں جارکش بستارا رساں کا درشان شن کرتگت آئی تہا امی وحل ایر جترن درشان تا چوشیں بازی وحل گون نہند کے آئینی بارہا درشان نوشتہ کرنے کے بعد سرپدی نیست زہریہ انچوش پدیم کشتکوش بھی تک بلبلو سوہندہ پاکستانی لشکرہ دست و گوشی مردم کشتگند چونائیا سوہندہ ویل امی ابتگی نہند کے تیو کا امی ابتگا ابدا مردم کشک بھی تک و 16 اپریل 2026 سوہندہ پاکستانی لشکرہ راہ بستگو راہ گوزو کی کم کم 11 کس کشتگ گیشتر مردم دزگیر کنگو سوئندہ سرکاری باب جہاں برگ بیتگن ہمودا دستو پہاد چمش بستگن و پدا تیر جتگو کشتگن تش اشانی تا ہمک سن و سال مردم گونند کماش و چوکم اما نام کے زانک بیتگن تا آئینی تہا محمد رمضان حبیب سعید احمد امام بخش منیر حیات مہیم خان محمد حیات وڈیرہ خدا بخش منظور حامد آجی میر آجی گونند امی پیم پاکستانی لشکرہ ناشرکاری دگا کارروائیہ مئی گڈی روچاں زہریہ کرفیو جتگ اور جون بنداتی روچاں کرفیو میں آنا امیر سمالانی کے گونتی کہولا چا زہریہ کزدارا روگا بیتگ آئیے گاڑی گھن رگبارہ مان بس چیشیا امیر سمالانی بیران بود بین میں درشان امی پشدرائند بلوچستانہ پاکستانی لشکر دستگوش مردمان نشانک کنگائند او میان راجی بے تواری بلوچستانہ مردمی اقبالانی جاورا ہمک تکا بدتر کنگائند یوکا امی ابتگا ابدکس در آمیدگی سی کشک دیتے بلوچستان انکین مستونگ نوش کے زہری کوزدار کی چگوادرے کا شکر الکمیتگاں امروچ زور بیگواہیانی درچ بر جائند او شار و بازارانی سرا گو جنگی بال گرداں بمب و تیرگواری بہ گائند بی این ایم مہترندی ناشرکاری گو ترندی ہیر جند پاکستان بلوچ راجا چکچین کنگائند ابھی چھ میان راجی دزمانجنی ای جیڑے گشینگے دگے رائے نیست بلوچستان پاکستانی لشکر یک شلین زورا کیو مہترہندی ناشرکاری ہاماچن 2 جون 2026 سیشنبے روچا پاکستانی لشکرہ یکرندی پدا زہری نشانک کرد ای اروشا ما زہریہ پاکستانی لشکر پرہیمنی سیاسی کارکن خلیل احمد موسیانی لوگا پتر آ تیر جتو ٹپین جاوران دزگیر کنگا پد دزگیری جاہا کشت و دیگه بازی مردم زور بیگوا کرتن زور بیگوائی مردمانی تہا زہری خان موسیانی شخر خان ثناء اللہ موسیانی امید علی خان دوست محمد ارشاد احمدو دیگا ہوارن کہ دنیگت یہ کنگ نبیتگن 31 مئی کردگاپ مستونگا پاکستانی لشکرہ ٹوپ گواری کرتو غلام جان سمالانی کشت کے ڈرائیوریت 1 جونا کڈ کوچ دمگ کڈ عمرانیہ میتگ سرا گنجنگی بال گردن تیر گواری کنک بود راوت سستگن پمشکا دھنیگت ای بیڑ تاہوان زانگ نبیتگن زور گپتی بلوچستان چا 948 زور گری سری روچا بگردہنی یک شلا پاکستانی لشکر زورا کیانی آماچن ادا سیاسی واقعانی پر زور لگت مال کرنے کے شوندات گن ترندیا بر جائند زور بیگوائیانی درچا ازاراں کہول گزراں کیو چاگردی تکا تباہ کرتگ 31 مئی بگردن 2 جونا یوکا سہ روچتا پاکستانی لشکرہ ابدہ مردم کشتگ او یہ گپ جار ماننے تگ بلے دنیگت پاکستانی لشکر ای مردمانی نامہ گوشگا نیند ای رنگی ویلانی تا گیشتر زور بیگواہی مردم دزگیری جاہا کشک بیند و پاکستان لشکر دروگ بندید کہ ای مردم سلاح بند بیتگن تو دیم پا دیمی میڑا جنک بیتگن
کوشک بیتگی مردمانی کونٹھم کہولاں دہر نہ بیند. پاکستانی لشکر بلوچ راجہ چکچین کنگے شوندات سرکار آئند. یہ انچیں یکشلے کاری کے چائشیا راجے سیاسی رویدگی شاگردی و گزران کی تکا تباہ کنگ بیت. ڈیرہ بگٹی، کوہلو، آواران، زہری، خوزدار، پنجگور کیچ و گوادرے انکینان دہاں حلقوں میں تک تباہ کنگو مردم پر زور لڈ و بہران آچار کرتگن. ہمیں شوندات درشا ہنگی روچان گوادرے انکینے اند جمڑی میں تک پانوان یکشلا نشانہ کنک بیگائند. پاکستانی لشکر شپ تحروکیہ پانوانا لوگانی سرا بیڑ کاران چزور بیگوائی لوگانی پروشگو درحامید گسی کوشان شزار بیتگین دہاں کہولانی صدا مردم لڈتگو روکبتی بلوچستان شد. اودا گزران کیو چاگردی جیڑہانی دین پانند او دہاں چوک چوانگا زبارند. بی این ایم گومتی سرجم وسو واقع بلوچستان حاجوی یہ راستیا جہان دیما آرگا سرگرمین تو چمیان راجہ لوٹ کند کہ بلوچستانا جنگ آماچین دمگی بمنیت اور زد دزمانجنی بکند. ابھی بلوچستان حاجویہ نہ یوکا بلوچ راجہ مانش طور سے دیم پانند بلکہ تبریتی بزن اسٹریٹجک بنیادہ ای پر ارزش تین دمگا ای منی امگو بلوچ راجہ وطوا کی اقبالو بلوچستان حاجویہ بندو کند.